Ишдыру еиԥшаԥханы аамҭазы ҳреспублика ԥсшьара ҳәа еиҭаауа ауааԥсыра рхыԥхьаӡара рацәахоит. Урҭ рыхәҭак рԥсшьара рхылгоит Очамчыра ақалақь аҿы. Ақалақь ахаҿра аихтәразы аҵыхәтәантәи ҳаамҭазы имҩаԥырго аусурақәа рацәоуп. Ацқьара ихылаԥшуа аусбарҭақәа иааиԥмырҟьаӡакәа аус руеит. Аха дара рхала ақалақь зегьы ахылаԥшра роушом. Ааигәа еиҿкааз ауснагӡатәи ауаа гәахәарыла рхаладырхәит. Амшын аԥшаҳәа ақалақь амҩадуқәа, ашколқәа, еиуеиԥшым аусбарҭақәа рыкәша-мыкәша дасу изларылшоз ала ақалақь арыцқьара иацхраауан. Аусурақәа ирыдыԥхьалан атехника ҷыдагьы. Сегодня вот вы видите, вышли работники администрации, занимаются чисткой, уборкой, готовимся к летнему сезону, чтобы приезжие туристы, которые приедут в Очамчыру, чтобы не было нам стыдно. Сейчас мы уже проводим не только на берегу, и по всему городу такие субботники. Агәамсами изганы ҳақәгара анаҩсгьы аҵлақәа иаҵиаақәа еилырхуан. Ақалақьуаа ракәзар ибзианы еилыркаауеит зегьы ишрыцку рықалақь ацқьара убри азоуп, аашьара ҟамҵакәа ирылшо ала ари аус изахаҵгылаз. Очамчыра район ахадари аҿар аспорт аҟәша аусзуҩцәа ҳаԥшьгарала иахьа имҩаԥган акциа ицқьо ақалақь ҳахь ӡыс измаз. Ишыжәбо еиԥш ирацәаҩны аҩызцәа ҳавагылеит, ацхыраара ҳарҭеит. Очамчыра ақалақь арыцқьаразы аусурақәа лассы-лассы рымҩаԥгара азгәаҭоуп. Алиас Курсаиа, Анатолий Маланиа, Аԥсуа телехәаԥшра.